A young student from South Tripura is fighting a difficult battle against bone cancer. Pritam Tripura, a class 11 student from Champaknagar, Matai, Belonia, is currently undergoing treatment at ABB Regional Cancer Center, Agatala. Today, members of the TSB Belonia College unit visited the hospital and handed over the crowdfunding amount collected from students, supporters, and kind-hearted people to Pritam's family. This initiative was taken to support his ongoing treatment and medical expenses. TSB has appealed to everyone to continue extending support and prayers for Pritam's recovery. Every contribution matters. Every support gives hope. जतन खुलुमखा टिप्रा हासिनि जतन लोगोरक नर जतन साइमाना सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप राव जिनि तेते प्रीतम त्रिपुरा बिनि याकुम कायसा कैंसर रंजा मनो जों दिनि बिलोनिया टीएसबी यूनिट ए एबीपी बिलोनिया शाखानि पक्ष थेके जों गनो जेसें मानसि डोनेशन केम्पेनिफ्राय जों जहा बे जवाबै थांनाय हामियासो जे खना ऑपरेशन दङ बेनि बागै नरगनो जतन पयजाओ जे ब्लाड डोनेशन खालायनानै बागै वानसय दं नर खालायफेदि निजेनि फेमिलि वानसबय जे जिनिब्रं बासे दाराय हलेसर दाराय एबा जत टिप्रा हासिनि बर'ना जतन पयजाओ नर जे मानसक टिप्रा हासिनि बर'ना जे मानसक पयजाओ दिनि तेते प्रीतमनो जवाजु खालायनानै बागै थांबाय